hiša. Da vam pokažemo lepoto Porta. Dobro jutro. Naštimamo stvari. Naspani smo. Gremo v Porto. Bilo je zelo lepo biti v tem flatu. Lepa izkušnja. Zdaj pa gremo naprej. Oh shit. Amen. My brother. My home is your home, guys. It was awesome. My man. Thank you. Yeah. Let's go. Ko sem uspel spraviti iz hiše, zdaj gre na bus do železniške in pol tam vzameva vlak do Porta. Imamo nek koncert danes, imamo neko druženje, spoznano folk. Johnny je šel zdaj iskat kavo pa tiste specialiteto. Ja. Hej Johnny, kako se temu reče? To so paštejš de nata. Ja, v bistvu iz take kreme, mlečne pa jajcev. Very dobro. Here go. O ja! Ako nož, Jerry. Nikar sem prišla v Portu. Malo sem imela siesto, pa malo zaspala mis. Obrnem se. Čakava mojega fotra, ful je lepo svetloba. Jej. Jerry, zakaj ti? Bi šel sam jest. Prav sem se čeval. Oh, Mr. Mario Pereira. Naučil Jerry do zdaj. Naučil sem se tu muito fudido, kar pomeni, da sem zelo zje... To je zelo smešno, Jerry. I love my dad. Welcome to Porto. No, ponavadi je tle v Portu tako dosti mrzlo, ampak zato, ker sva tukaj z gospodom Jernejem, je vreme kakšno? Zelo lepo, zelo prijetno. Evo naju, zdaj sva dva, malo bomo trije. Je prišel moj prijatelj Vini iz Brazilije. Evo, ga bomo tle nekje najde. What up, bro? What up, bro? Yeah! So finally arrived here. Yeah! Porto! Oh! Gledaj, en šo. Evo nas v taksi, kaj je še rekel Vini? Kavala, korompir in meso. No, I know another thing. Zelo te imam rad. Ja, hvala. Kavala, gremo. Evo, to je to, zdaj imamo nek foto show. Pol pa se predstavlja tale hčerka od prijateljice od očja, ki je pač muzičarka, Portugalka. Pozdravljeni v oddaji Dobro jutro z Jernejem. Kaj je bilo včeraj, Jerry? Včeraj smo bili na enem ful lepem koncertu, v bistvu je bila razstava izvenzemeljska glasba. Od afriških ritmov do indijanskih ritmov, do vokalnih tehnik, ki so zelo posebne. Vse je bilo v bistvu ful dobro. Ko je povedal gospod Jernej Drnovšek, tehnični pregled. In glavnem pa smo šli po Portu malo nightlife in smo prišli malo pozno domov, tako da zdaj ura šele 2, ko se odpravljamo od doma. A ne? What? I don't understand a shit. In gremo zdaj do plaže, pa v center, ker pač ja. Wow, koliko nice. And once again, je vreme nam namenjeno. And once again, ko Johnny snema, jaz zvijam. And once again, I didn't understand a shit. Koliko on zna dobro. Phone, point. Direkt iz Ruzaka v roko. Kohone si ima boka. Don't do it. No! Čakamo Jerryja, se gre z Vinjem igrat. Everybody's looking at us. Ne igra. Where are you? Jaz sem nekaj skril kamero, ker smo tako šli čez največji crackland. Dejansko tako je 300 metrov in tako 100 avtomobilov parkiranih in folk v svojih avtomobilih in pač delajo droge in to in ful grozen. Sam smeti povsod. I don't know, but I agree. Ampak smo živi in evo! Reka! Once again, Johnny is the best guide ever. Johnny is the worst guy ever. Portugalska favela. Da vam pokažemo lepoto Porta.
Ko štorkla je vzletela zraven drona in sem jo sad ko shit. Ful jih je. But nice shots though. Ja. Zdaj sem snemal ene ptiče in me je skor tramvaj zbil. Smo tle v enem vintage shopu, gremo malo na pijačko, pa pričakira dejansko ful hudo, imajo vse stare stvari. Cheers! To je Porto Downtown, iščemo tole. Se reče francezinja, v bistvu mala francozinja. In zopet, moji dragi, je en prelep poldne v Portu za nami. Imeli smo se odlično, vreme je bilo tipi-topi, ker sem pozabil pravilen izraz. Super je bilo! V življenju treba narediti veliko iz malega. Zato, ker včasih čakamo na neki, ki nikoli ne pride. Tako da je treba uživati vsak moment. That was so cute! Dobro jutro z Jernejem Drnovškom. Jaz bom še malo spal. Ne boš. Jerneja bomo mi zdaj spravili ven, da se bo malo natelovadil z nami. Ko bomo spravili teč, ko bomo spravili počepent. Nasmešek na obrazu pa tako naprej, Jernej. Ti si ta prav vzor mladini. In zopet je prišel en nov dan, en lep dan, prekrasen dan. Sput se gremo, stari, čas za workout. Vini, kaj gremo zdaj delati? Gremo trenirati mišice. Najdli smo štange. Evo nas, trening, vsega je konc. Upaj, da se ima Jerry tudi lik toliko dobro, kakor mi. Ain't no mountain high enough, ain't no river long enough. Like a beast! Zdaj gremo v Sijaro, v Johnnyjev rojstni kraj, kjer bomo spoznali še preostali del familije. In potem zvečer gremo nazaj in jutri imamo lete domov, tako da let's go! There we saw, sentei que justificar o tempo em que sumi. Seja o que Deus quiser, deixe-me ir. Najdel smo novo igračo. Gremo srat. Daddy. Gremo srat. Daddy. Zdaj se odpravljamo v moj rojstni kraj, se imenuje Sijara. Moja rojstna hiša. End of the 80s concert. Evo nas doma, smo bili pri meni, pri mojih, zdaj se naštimat, gremo še na nek drink ali neki, jutro pa letet nazaj. Zadnja pijača v Portu. Jaz sem že spakiral
Kdaj greš, Jerry? Ob 4 zjutraj. Pakiramo, thank you Portugal. Res je bilo zakon, jaz sem imel ful dober, mislim, da se je Jerry tudi imel dober. Yes! Vsak dan užival, kakor se je dal. Ne, v glavnem smo se imeli res dober, tako da nimamo se kaj pritoževati. Hodili smo vse iz Lizbone do Porta, gore, dole, videli ful stvari. Toliko imamo še za videti, tako da bomo 100% prišli nazaj na Portugalsko. Imamo že ful ponudb za igrati in za spat, tako da prijemo spet in bomo spali povsod in bili povsod, tako da ja! Hvala, da ste pogledali ta vlog. V glavnem pogledajte tle v spodi, imate subscribe za več vlogov, za več muske, za več heca, za več vsega. Imamo toliko stvari, ki se bojo še zgodile, tako da polajkite. Polajkite, če ga imate kaj radi, ali pa njega, ok? I can't understand a fuck yet. I can't understand nothing. Pa komentirajte kaj hočete, da naredimo, ali pa kakšne challenge, ali pa karkoli, kakšne ideje, v glavnem bodite kreativni. Jerry pravi, da moram zdaj končati, ker predolgo govorim, tako da adios!